Thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto gukirirwo kwa ihinda agikwirwo thirikari yake ni yariganirwo ni Akenya gikiro gia thi aria mamukuire kidayaya na kura ciao na makimutua mutongoria wa gatano wa bururi kugerera kioneki kia bottom up. Umuthi president eteteirie akiuga ndari yariganirwo ni ciirano iria eranĩire hindi ya campaign cia githurano kinene kihituku. Akiaria riria gucemanitie na atongoria ikundi cia atwarithia a nduthi kuma sub county ciothe guku bururi-ini aria makumucerire thingira-ini wa iregi, president augite ndari yariganirwo nio hamwe na atumia a thoko na onjoria a biashara nini mugaru na uria akoretwo agikuirwo. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama mboga katika mpango yako. Si mmewasikia? Mimi nataka niwajibu leo. Bottom up nilisema in every government policy that this administration has rolled out, it has been informed by the bottom up philosophy. First, taking into account the people at the bottom of the pyramid. Niongereire kuga thirikari yake koretwo muharino wa mbere kugacirithia miturire ya muingi wa bururi kugerera tabarira ngurani iria ikoretwo igithundura, na muoroto wake ni gutigirira mukenya wothe ari na itemi uthii-ini wa nambere wa bururi hatari guthutukania uhoti wake wa kibeca. Hii Kenya haitakuwa Kenya ya watu wakubwa peke yao, itakuwa Kenya ya kila mtu, yule mdogo, yule wa katikati, yule mkubwa. Miario ya president yukitiriria atongoria a mung'ethaniro makoretwo makinyururia mubango wa thirikari wa bottom up, makiuga wario maheni ma kuhingica muingi wa bururi hindi ya campaign, na riu matigitwo mekonotete na mahatiririkite makiria kumana na tabarira iria thirikari ikoretwo igikinyaniria kuma mubango wa urigitani wa SHA nginyagia mubango mweru wa uheani wa ngombo cia mathomo ma university, tabarira iria ironeka kuhatiriria muingi handu ha kumateithiriria. Si ndio? Katika uchaguzi iliyopita group mbili zilikuwa katikati ya mambo ya uchaguzi, bodaboda na mama mboga. Nani ameintroduce bodaboda na mama mboga katika conversation ya taifa letu la Kenya? Si ndio? Na ndio leo hakuna mtu anaweza kutishia biashara ya wanabodaboda.